Ibihe byiza kuri mwe kandi subscribe hano ku Agezweho Sport Rwanda, nizera ko ibintu bikomeje kugenda biba munange. Ubwo rero abatarakanda subscribe nicyo giye kugenda namwe mu kandi subscribe, hanyuma mujye mukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi. So ubwo rero turaje ngo turebere hamwe zandani ziri kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Abakinnyi b'ibikomerezwa barifuza kuba bava muri no kipe rwose, APR FC ikabarekura bakajya kuba bashakiriza cyangwa se bashakishiriza ahandi mu yandi ma ekipe akomeye byisumbuyeho. Abo bakinnyi ni uwitwa Muhammadu Hamini Ba ukina nka nimero 10, uwitwa Richmond Ramptey ukina nka nimero 8, ndetse na Ruboneka Jean Bosco n'uwitwa Mamadusi. Aba bose ngo ikipe ya APR Football Club ngo ishobora kubaryamo amafaranga bakajya gushakishiriza ahandi mu yandi mashampiyona. Mu by'ukuri details zose ibijyanye n'aba bakinnyi n'impamvu bagiye kuvamo byaruboneka nabyo n'amafaranga APR FC irimo iragenda yanga, byose tugiye kubyumvira hamwe muri iki kiganiro kigera ku minota 9. Reka rero kibaryohere mbere ko nyine namwe mukane na subscribe rwose. Ufite kontra muri APR. Buri abantu utazi ko yigize kongera abantu benshi kwe kuntu Ruboneka babona atinze muri APR bagira ngo ararangije. Bahora bazi ngo arangije amasezerano. Ruboneka afite amasezerano ya APR kandi maremare. Yongeye gubura imyaka 2. Imyaka 2 yaba yarasinye nese. Yasinye imyaka 4 ahubwo akinnye 2. Nibyo. Ariko ngo uyu nguyu wari wa gatatu hari. Ugasigaranye kubaza ngo asigaranye iseze igiye kuza. Uracyafite kontra y'umwaka umwe. Uyu musore rero hari amakuru menshi amukura muri Nyamukandagije. Ba Jaberi babongereye amasezerano y'imyaka 4 barage babakubita imyaka. Za senkani miliyoni ngo senkani barayamuhaye menshi cyane. APR yari biharaye byo gusigisha amasezerano maremare. Ariko nigiye biranda bikunda. Barayabaga nese nibibahaye mutuzo ubu ngubu ari ikibazo kuri mediane. Ruboneka ibyo ugiye kubigarukaho. Ariko aramutse agiye APR yabayungukiye mu kuba yaramuhaye long term contract. Kuko ntiyagenda ku mafaranga make. Yagenda akaba yarimo yicuruza cyane. Kandi hari n'abaperi yagiryaho amafaranga ba Benjamin yabariye amafaranga, barage babonye amafaranga, Shibob tuma nawe ramubonyeho amafaranga. No hari abanyamahanga iri burekure iri buryemo amafaranga. Baraminiba birashoboka cyane ko basohoka rwose. Oya ariko niba mubifite amakuru. Oya biri kuvuga ko Miniba barimo barabishaka. Bere ko n'abamamadu. APR ukuntu iri kubisetinga nguvuga ngo muri bari y'abakinnyi ba mbere ntabwo babirukana. Mvuga ngo wenda ntabwo babona umwanya uhoraho. Ntabwo babirukana. Ariko babonye propose kandi zirahara abagenti bamwe barashaka kubasohora nk'aba Mamadusi yagiye abona mu opportunity. APR iri d'accord. Yiteguye kuba yabarekura. Ikabarekura ubundi arifite gahunda yo kongeramo abakinnyi nka 3-4, ariko nihagira ugurwa bazamusimbuza. Ubundi abavugwa nabo ni byiza APR nibikomereza. Miniba nta gihindutse yasohoka muri equipe agurishijwe. Ramptey wazagenda. Ramptey ni uruca abana confirmed. Hanyuma kongeraho na Mamadusi na Miniba bose bakagurishwa. Ayo nka Lamine profile afite ntago ari yo kubura ikipe itanga amafaranga. Profile ariko niba tuvuga ko ari amakipe mato hano mu Rwanda akora business mu bakinnyi. Kenge ntanga buriya Bugesera nubwo tuvuga niyo kipe wenda binyorohera. Bugesera ni ikipe igikora business kandi mu buryo abantu batazi. Kandi rwana no kutamana ikipe ya mbere. Oya bashatse kumusinyisha hagati muri sezo arabagora. Ariko Erije bamuriye amafaranga. Baka bamuriye amafaranga. Ganijoro ajya muri Rayon Sport bamugurije gifite amasezerano. Ikipe ya mbere naho. Tayici bamuriye amafaranga. Amagara ya mbere Bugesera. Amagara yo gushira nuko guhisha bakiye ahubwo. Umwe wenda ntanga rugero akabaragiye. Serava agiye kujya Burayi bargise. Maranda bamugurishije hagati. Hari abandi play n'umuzamu. Passia. Nta bandi. Urabakura hise. Bugesera buri season nibura abakinnyi 3 igurishije. Nibura umukinnyi sohora. Oya ntabwo ajya kwa kumwe. Efrem yaragiye guhitarenza ngo na Chabarara. Na Shabarara. Ni byiza ariko niba ayo makipe amagaje abayabaguza ngahe niba ayo makipe akora business muri APR na AS Kigali na Rayon, wowe APR kuki iyo business utayikora muri Super Sport yo muri Afrika y'Epfo cyangwa Kaizer Chiefs? Kuko noze mu message ntavo byawatara ko ashaka ko muri Afrika y'Epfo. Kandi nanone ukanabihuza no kuntu ino mibare ye ibaye myiza muri phase retour. Ngabo tubwire kuri Ruboneka. Uwitwa Ruboneka Jean Bosco
yari afite gahunda yo gusohoka muri APR n'ubundi nubwo agifite amasezerano. Umugabo ucuruza abakinnyi, umu agent ugurisha hari ubwo gucuruza igicuruzwa ucuruza abantu umugabo ugurisha abakinnyi wagiriwe icyizere na Azam Football Club mu kubashakira abakinnyi yitwa Naftali Mugoyi, nk'uko bavuga umugoyi w'igisenyi. Naftali Mugoyi yari ari i Kigali kuri match APR Football Club yatsinzemo ikipe ya Musanze Football Club ibitego 3-0 3-1. Abantu bari bavuze ngo hari abantu babiri baje kumureba, we ntabwo ari abantu babiri, ni umuntu umwe, ahubwo we yari yazanye n'inshuti ye. Nuko mu gushaka amatike yo kwinjira aricyo cyatumye bavuga ngo hinjiye abantu babiri. Ni umuntu umwe afite gahunda yo gusinyisha uyu mukinnyi kandi yumvikanyeho n'ikipe ya Azam Football Club. Iyi kipe irashaka Ruboneka Jean Bosco hasi kubura hejuru, ariko Azam Football Club yabwiye Naftali ikintu kimwe, kuko si umukozi wayo n'umu agent nk'abandi. Umukinnyi ugiye kutuzana ko baramubonye bakina na APR inshuro ebyiri, Ruboneka baperekana bikomeye cyane igitego ku mahoro. Azamuse n'uko yitsinze igitego komeye cyane ariko ku ruhande bamubwiye bati nushobora kumutubonera ku giciro kitarenze miliyoni 200 z'amashiringi. Harimo amafaranga y'umukinnyi, harimo n'amafaranga yo kwishyura kontra ye, byose birimo. Nushobora kumutubonera kuri izo miliyoni 200 z'amashiringi, utubwire twe tuzana amafaranga, nta kindi tuvuganye. Icyo namenye nahise nkora icyo bita gukonvertisa. Miliyoni 200 z'amashiringi ni miliyoni 105 z'amanyarwanda. Icyo namenye nuko muri APR barimo bavuga ko ayo mafaranga ari make, batapfa guhita bakora iyo transfer kure kuri umukinnyi wabo. Ariko Naftali ngo ari muri gahunda zo gukomeza gupushinga Azam ngirebe ko yazamura, ariko interest yo kuba umukinnyi yajya Dar es Salaam irahari. Umukinnyi kampu y'umukinnyi we ku giti cye Ruboneka Jean Bosco aravuga ati what I have done, yes I have played for this club, enough, yeah, you should be enough. Ibyo nakoreye PR byari ibyo arumva nyine bikwiye ko yajya ku yindi challenge, bikwiriye ko APR itakamugoye akajya gushaka izindi challenge mu kuba yajya muri nyine. Ruboneka ko aravuga ati izo miliyoni 105 z'amanyarwanda APR yakazemeye ikampamo make nanjye tukagabanamo ama pourcentage bakandika nk'igende. Amakosa hari Ruboneka nta buyout clause afite muri contrat na APR. Negotiation nuko APR nukwicara bakumvikana. Aha rero biragoye kuko APR urumva kuvuga ngo ni make irayavuga kubera yuko ni mufite ijambo, afite amasezerano yayo n'umukozi wayo. Iyo biza ko biri muri contract, umukinnyi nawe yari kuba afite uruvugiro, ariko ntarwo afite. APR ifite uburenganzira bwo kumukipinga cyangwa kumurekura cyane. Usibye ko bishobora kuba byaperitiriba kariyeri ya Ruboneka yumva ko yaragiye gusohoka n'izo miliyoni 100, ariko ubundi ku ikipe nka APR urimo uvuga amatsinda umaze gukora Ruboneka akaba produit fini nyuma y'imyaka 5 ukamutanga kuri miliyoni 100, ubizi neza ko ejo wagiye muri Senegal ubu urimo usubira inyuma. Ikintu cyonyine cyatuma APR irekura Ruboneka nukuvuga ngo reka gende arebe hanze, reka tumurekure atazapfa mu mutwe ko twamwitambitse. Ariko ubundi Ruboneka mukongera n'amasezerano muri APR 50 ntiyazigezamo. Noze reka nkubaze kugira ngo ubundi Ruboneka ko agiye gukina umwaka we wa nyuma muri APR, none ko yagendera ubuntu wanze izo miliyoni kandi yarangise no mu mutwe na sita waramuguza amafaranga atageze kuri miliyoni, mwongeza umuhijana 12 muri mwongeza umuhijana jana zikize none sezitaha yakangirika mu mutwe. None kuza n'umukinnyi arusha uri muzana n'abaganeye n'abasenegale n'abaki akabicaza kuko iremeye baguze ibihumbi 100 miliyoni 140 none se utamuhijana APR ahubwo ntiyavuga imirokrite ahubwo ikazana uri ku rwego cyangwa se urenze urwe
ikamureka kigendera aho kugira ngo twizere kuri cya kintu ufite ngo profile nini irenze iye ikintu aho kugenda mu kintu ngo izazana umuntu apana muri hasi profile ubuhanga ikintu mbona delivering performance cyatuma aperi murekura ni ukuvuga ngo wa Tumuha mugani amahirwe. nawe mu mutwe warimo arumva ko atinze mu Rwanda ageze igihe cyo gusohoka reka two kumuzitira tumureke agenda arebe hanze oya si ukugenda rega nawe ashobora kubyanga akavuga ati jyewe nkuko Casemiro yabyanze akavuga ati ndashaka kujya hanze n'iyo izo jana bazimupropose reka dusoze ubwo nawe ku munsi rero tugaruka ku bindi byinshi biri mu matransfer